Bismillahirrahmanirrahim. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Yawma takunu as-sama'u kalmuh wa takunu al-jibalu kal'ih wa la yas'alu hamimun hamima. Nama surahnya apa? Surah Al-Qalam. Surah ke berapa? 68. Posisi ayat yang dibaca? Di bawah. Halaman? 564. مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. Allahu Azim. Nama surah? Al-Haqqah. Surah ke berapa? 69. Posisi ayat yang dibaca? Di atas. Halaman? 567. Di 565. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan pertanyaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Cukup. Surah apa? Al-Buruj. Halaman berapa? 590. Posisi ayatnya? Tengah. Terima kasih. Satu soal lagi. Soal kedua. Sudah siap? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal 'aqabah. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal 'aqabah. Wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah. Au it'amun fi yawmin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah. Au miskinan dha matrabah. Thumma kana minal
Surah apa? Al-Balad Al-Balad. Halaman berapa? 594 594. Surah keberapa? 90 90. Posisi ayat? di bawah. Terima kasih. Allahumma arhamna bil Quran. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Cukup. Surah apa yang dibaca? An-Nazi'at Surah keberapa? 79 Kemudian posisi ayat di bawah. halaman berapa? 584. Ya, benar. Satu lagi. Ingat baik-baik ya. Wa idza as-samaa'u kushitat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza as-samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Cukup. Nah, nama surah yang dibaca? At-Takwir Surat keberapa? 81 Posisi bawah. halaman yang dibaca? 586. Selesai. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama
surah apa yang dibaca? An-Nazi'at. Surah keberapa? 79. Kemudian posisi ayat Di bawah. halaman berapa? 584. Ya, benar. Satu lagi. Ingat baik-baik ya. Wa idza as-samaa'u kushitat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza as-samaa'u kushitat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Cukup. Ya, nama surah yang dibaca? At-Takwir. Surat keberapa? 81. Posisi Bawah. halaman yang dibaca? 586. Selesai. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Cukup. Posisi ayat di mana? Tengah. Halaman? Halaman 3. Alhamdulillah. Satu pertanyaan lagi. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا يعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Cukup. Tadi di jawaban yang pertama ujung ayatnya dikoreksi ya.
Afala taqilun. Baik, posisi ayatnya di mana, Nak? Bawah. Di bawah. Halaman 5. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.